Ating pagule, Ketiking Barangay. Dinakelareng libreng gule, Ketiking Barangay Pulumbulo, king siyudad ning Angeles, bilang pakibat, king balaw sa pamagtas ning presyo ning krudo at aliwapang manimunang panyaluan. Agpangkang Barangay Captain Lorna Zabala at yung 240 a residente, ing midinan king mumunang batch ning distribution. At target ning barangay na adinan lareng libong benepisyaryo para king tuto king roll out. Sinabi ng Kapitan Zabala na maragulyang sauping libreng gule, bang mabawas ing daily expenses na ring pamilya, lakwas na king libutad ning balaw sa economic challenges. Kapag nasaning inisyatibo, ing mamye agarang suporta kareng residente at makasaup king karelang aldoldo kagastusan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang totoo king Balen, susuyo.